Ka office jong ka deputy commissioner berkanong po tahun komiti. Hakas ngit hoding kila penlong da ka plugging ron. Ka badai ka jinyat banlum ya kinyut kinyer bat ki jabo jaban ya sornong po. Ha ketiga jing penlong ya ketiga jing lum ya ki jabo jaban. Lawan ru ban simenta da ki kun samla jo ki prateli ki snong. Ki bahap hanong po tahun komiti. Ya kabala sedang na ki arjaka. Bagantup na office u district transport officer umlang kedai. Bat penkut hanong po town shopping complex. Bat namau diang lapan kut hakaju kejaka. Ya kalama ban sedang ya ketiga jinglum nyut. Lakawe da ba BJ Karshandi UADC Karibhoy. Haka jingdon lang kakong di Khonglam district sports officer. Ba rayonal karkamni ubday uskatri kanong po town committee kabal sedang nadu kapor nyoba jemen step. Kateka program kaderu shibenta ka jingrakhe ya ka azadi ka amrit mahotsav. Jong ka jingdap nyopsan snem jong kari India. Ka jingdap sanspho snem ka jela baka Swachh Bharat Mission. Ban sapriang ka khubor halor ka jingdan kam. Ban wanra ka kuit ka suba hakishnong kitau. Bala samru ki kusnam ha kateka sngi. Syakishnong kibayo bantam bun kinyut. Nambaro kishnong kabalayo da kishnong mauro bat jarasi. Balasam da ka deputy commissioner jong Karibhoy district kakong RM Kurba. दिसंबर राष्ट्रीय हरोमता ये सेलिब्रेट ये करने का आज़ादी की करने का प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव तथा गवर्नमेंट ये सेलिब्रेट 75 years of independence yang kali ini te hak dia katanya ni kumala ong kong mentan rubah jadi ru kebentar bang interpret ban ya celebrate dan ya ban ya recommend ya rajin jo Cinta santos nam jong ka state for ke jong te hadam tene kumang yete bi ke jan bi juni kana to khoi ko basuba ngaba ni pe ha ki kale kawan lane ha ki dukan kumang aju ongi ha ki be program ru ki bre ki bawan shini ki kemen ha ban yo i ba ki din mo shi ka ta ban yo i ha ba pe ki tu ki kyuja kyuro juni ha mo ki dukan sha belong ke ek kabangla ng transporti te kanong haye hu ni take care bahaya la kapong na jong dei habang ipet ka de habang yede batka suro kadang ki ke bon sen kapel akademi ni kuki kanong boleh mo whether gide ki jo ki boleh mo habang ipet yang joi ku kai yang ku made haye mane presya ba pada Ini dari waktu itu, lata pada kene ka initiative bala sim na kaliang ka nampak tang committee kalau ka collaboration jom ka office ka jom ni ka sports after men bakal kan are ka tik mesin yang di nam sosna bakal jingdan kamu jangan jingdan tu mo ni baru ni tip kita tarajit cleanliness is next to godliness sebab ba habang idan ka jingwa jimpat khat jadi ka habit actually habang idan ka jingwa jimpat khat ko bakod ki balong harul hakiar jini ru jinong ki bakod